Zaštita od diskriminacije je osnovno ljudsko pravo i svako demokratsko društvo je dužno da osigura da svaki građanin ima jednaka prava. To se odnosi i na proces obrazovanja, gde se prilikom govora o diskriminaciji najčešće misli na nejednako postupanje po rasnoj, etničkoj, verskoj osnovi ili po fizičkim i psihičkim svojstvima. Međutim, postoji i brojni drugi oblici diskriminacije u školama koje ne prepoznaju ni nastavnici, ni roditelji, ni prosvetni inspektori. Da bi se diskriminacija smanjila i da bi učenici naučili kako da je prepoznaju i da se zaštite, civilni sektor je uz pomoć Evropske unije pokrenuo program edukacije. Koji oblici diskriminacije su prisutni u našim školama? Za Evronet otkriva Marija Pudar. Nikola Drandarević ide u prvi razred elektrotehničke škole u Beogradu. Odličan je đak, voli da sluša bluz i da se bavi kompjuterima. Većina njegovih drugova deli ista interesovanja, pa često slobodno vreme provode zajedno. Međutim, dok je bio osnovac, njegovi školski dani izgledali su potpuno drugačije. Zbog toga što je po prirodi povučen, što je volao da uči i vreme provodi u školskoj biblioteci, društvo ga je odbacilo. Stvar je u odnosi među ljudima, da neko odbaci tebe i ti postaješ neka vrsta usamljene jedinke i na taj način nanose ti mnogo veće štete nego da te fizički diskriminišu. Da je Nikola usamljen primetili su roditelji i pojedini nastavnici, ali školskom timu koji uključuje psihologa i pedagoga na to niko nije ukazao. Po današnjim načinima kako je organizovano društvo vršnjaka, kako je bilo organizovano društvo mojih vršnjaka, tu nema mnogo mesta da se uvoci pedagog, psiholog, zato što je to zatvorena vrsta društva gde se oni slični u početku prihvataju i ostali se odbacuju. I oni su odbačeni i izvan tog kruga su i bit će izvan tog kruga do ne znam ni ja kad. Ne znam kad se otvara uopšte taj krug. I dok Nikola otvoreno govori o diskriminaciji kojoj je bio izložen, u njegovoj osnovnoj školi, kao i u onoj koji trenutno pohađa, nisu želeli pred kamerama da razgovaraju o ovom problemu, negirajući da on uopšte postoji. Ja lično mislim da te škole koje na takav način postupaju evo i prema nekom ko treba javno da prezentuje kako radi neka škola, su one škole koje imaju problema. To je još jedan dokaz da u nekim školama pokušavaju da sakriju sve što se dešava. Na SOS telefon Ministarstva prosvete, koji je otvoren za slučajeve nasilja, podneto je oko 900 prijava, među kojima je i 10 slučajeva diskriminacije, i to najčešće zbog invaliditeta, pripadnosti manjinskim etničkim zajednicama ili zbog lošeg materijalnog stanja. U prosvetnoj inspekciji kažu da su škole, iako još uvek nije usvojen poseban protokol o postupanju u slučaju diskriminacije, obavezne da koriste postojeće priručnike o sprečavanju nasilja, koji uključuju i prevenciju diskriminacije. Najznačajniju ulogu u rešavanju ovih problema trebalo bi, pored školskih timova, da ima razredni starešina. On je neko ko treba da organizuje tu decu na nivou jednog odeljenja, jer oni moraju da imaju svi jednake uslove za učenje, za vaspitavanje, za rad, za boravak, za ostvarivanje svega onoga što treba škola da im da. Dok u Ministarstvu prosvete tvrde da postojeći protokoli nude dovoljno uputstava za sprečavanje diskriminacije, civilni sektor smatra da to nije slučaj. Zbog toga su pokrenuli edukativne programe namenjene srednjoškolcima. Uz pomoć stručnjaka za ljudska prava, učenici su imali priliku da debatuju o uobičajenim stereotipima i predrasudama koje dovode do diskriminacije i nauče da osim polne, rasne i verske, postoji i niz drugih oblika diskriminacije, i to zbog telesnog izgleda, zbog akcenta, različitih interesovanja. Cilj ovog projekta je, između ostalog, da se utvrdi koliko je diskriminacija prisutna u našim školama. Jako je teško dati odgovor na to pitanje zato što se oblici diskriminacije ne prepoznaju. Učenici često ne znaju da su diskriminisani, kao i nastavnici što često nemaju svest o tome da se diskriminacija u njihovoj školi dešava. Takođe i prosvetni inspektori i savjetnici nemaju dovoljno znanja. Iz tih razloga Komitet pravnika i Beogradski centar za ljudska prava objavili su priručnike namenjene prosvetnim savjetnicima, inspektorima, učenicima i roditeljima o tome kako da prepoznaju diskriminaciju i zatraže pomoć škole, Poverenika za ravnopravnost, Zaštitnika građana ili pokrenu postupak pred sudom. Plan je bio da se u edukativne programe uključe i prosvetni inspektori, ali to za sada nije urađeno zbog nedostatka podzakonskog akta, to jest pravilnika o postupanju u slučajevima diskriminacije. Ovim dokumentom, koji još nije donet, biće precizirano koje mere će u slučaju diskriminacije preduzimati škole, a koje prosvetni inspektori. Gledali ste Evronet.